kugira tubabwire cyangwa se Gideyoni wari we ibyamuranze mu buzima busanzwe bwa kimuntu, ibyamuranze bimwe babivuze muri mu bintu bya kiroho, kandi ndashima Imana yuko arije ugiye kuvuga umwirondoro wa Gideyoni kuko muzi cyane, ni umuvandimwe nanje kuko abandi bari kwavuga habe nanje yari inshuti yawe, yari inshuti yanje cyane, dore ko twendaga no kwitiranwa, twaraganiraga bihagije. Iyo yazaga mu gice cy'iwacu ku Kabingo, iyo tashe atambwiye ngo nize tuze kuganira. Hari n'igihe navaga iwacu akambwira tuje kuganira nje mu muzimu, iyo nahageraga niwe twaganiraga na muzehe Marehemu Yoheri Baryana, bari inshuti zanje magara. Rero reka gira tuvuge umwirondoro we. Amazina ye yitwa Nyirabagabo Cyambaza Gideyoni, mwene Byambu wa Makoma, na nyina yitwaga Nyirabuhembe. Yavukiye ahitwa mu Gishembwe, zone ya Uvira muri DRC, mu mwaka w'1937. Yanganaga n'umubyeyi wanje mama, ni nawe wabimbwiye yuko bakuranye banganaga. Yashingiranywe na Arena Nyirankundwa mu mwaka w'1959. Amasezerano y'ishingirwa ryabo yabereye ahitwa mu Ishenge. Babyaranye abana 4, abahungu 3 n'umukobwa 1. Uyu mubyeyi yaje kwitaba Imana mu mwaka w'1968. Yongera kubakana n'uwitwa n'ubundi Arena Nyirangabisha mu mwaka w'1970. Muri uko kubakana babyaranye abana 7, abahungu 6 n'umukobwa 1. Bivuze ko abana be bose yabyaye bari 11, abahungu 9, abakobwa 2. Muri abo bana 5 muri bo baramubanjirije bitaba Imana, hasigaye abana 6. Ubwo yarageze buzukuru na buzukuruza. Mbese abamukomokaho bose ni abantu 51. Yego, imirimo yakoze n'ibyamuranze mu buzima bwe cyangwa ubuzima busanzwe. Ukumva ari abantu bitiranya ibintu, bavuga ibintu umuntu yakoraga cyangwa akaryo yagiraga, bakavuga ngo numvise umuntu uhaguruka gutanga ubuhamya, ngo bakavuga ngo yarazi kugega n'inkoni, ngo yarazi gusaka. Iyo ni imirimo umuntu aba yarakoze mu mirimo isanzwe, si ubuhamya bwa gikirisitu. Tuze dusobanukirwa ibyo tuba dusoma, kandi ngira ngo turababwiye ngo iyi tugiye kuvuga imirimo yakoze n'ibyamuranze mu buzima busanzwe. Gideyoni yize amashuri abanza ndetse yiga akomerezaho n'ayisumbuye. Urabona ngo mu myaka ya Gideyoni cyangwa igihe ciwe kuba yarize mu mashuri yisumbuye yari injijuke bikomeye. Yize amashuri yisumbuye imyaka 2. Muri icyo gihe yari injijuke kandi yabigiragamo ubwitonzi butangaje. Yari asobanukiwe akagira na discipline. Se discipline mu Kinyamurenge kinyabufura. Yego, discipline nizamu. Yagiraga ikinyabufura gitangaje. Mu gihe intambara yiswe iya Murere, yari mu bantu igana ku musozo, igihe yendaga kurangira
yari mu bantu bamwe mu bagabo batoranijwe b'ishyaka b'imfura umutima. Yafashe umwanzuro wo kuja kubana n'abandi, uburyo bwo kurinda ubwoko no gukorera igihugu nk'umusirikare bitewe n'akarengane twagize igihe kirekire. Yari muri abo bantu, kandi muri bo Gideyoni yabaye inyambere kuba bamwe. Uwo murimo wa gisirikare yawukoreye ahantu hatandukanye, kandi awukorana disipurine, mbese ikinyabufura cyiza, nk'umuntu wawugiyemo akuze kuko yari azi icyo gukora. Yawumazemo imyaka 6 kuko yawinjiyemo muri 68, asezera muri 73. Amaze kuva mu gisirikare muri uwo mwaka wa 73, yakomereje gahunda ze mu mirimo kuko yari umuntu wakundaga gukora, akomeza imirimo ye y'ubucuruzi kugeza mu mwaka w'1990. Yaje nanone kuyoboka umurimo w'ubworozi n'ubuhinzi. Iyo mirimo yose yayikoze neza kandi ayigiramwo umugisha, abona ibibeshaho urugo rwe. Wenda aya magambo bayanditse nyine uburyo butoya, si ukubeshaho umuryango we gusa, babaye abakungu cyangwa abatunzi, urugo rwe rubaho neza. Hari abariho mu buryo bwo kuramuka gusa, bakaba babonye icyo kurya wenda mu buryo bwo kuramuka, ariko we yabikoze neza, umuryango we ubaho neza, ndetse asagurira n'abandi. Yagiraga ashishikariza urugo rwe, ndetse abasha no gusoza inshingano ze neza za kibyeyi mu bana no mu bo bavukana. Yabanye neza cyane n'abavandimwe be, abagize umuryango avukamo bose, ndetse n'abaturanyi ba Muzinda n'abandi bo mu tundi duce twose twa Minembwe. Muri rusange yari afite indangagaciro za kimuntu ndetse n'iz'ubumana, zirimo ubwitonzi, ubugwaneza, ikinyabufura bitangaje, kandi akagira imbabazi n'urukundo bihebuje kuko mwabyumvise. Ubuzima rero bwa gikirisitu ubu nibwo butazabuzamo gusohoza inkoni no gusakara. Ubuzima bwa gikirisitu, Gideyoni yakiriye agakiza mu mwaka w'1950. Icyo gihe yakiriye agakiza, abatizwa mu mazi menshi muri 53, abatirizwa mu Gasenga Vira muri Sepeza, ubu ariyo yitwa Sepaki muri DRC. Yari umukristu wubahirizaga gahunda z'itorero, ko kwitabira amateraniro yera, gutanga amaturo no gukora indi mirimo yose yo mu itorero. Mu mirimo y'umwihariko yakoze cyane, yari umunyamasengesho, kandi aba n'umujyanama w'abayobozi b'itorero. Yagize uruhare mu iterambere ry'itorero kuko ubufatanye n'abandi bakristu yatanze ubutunzi bwe, kimwe n'abandi bakristu bubaka insengero z'itorero rya Kadesi muri paruwasi ya Muzinda. Mu mwaka wa 2017 nibwo yahungiye, yavuye muri DRC ahungira muri Kenya, muri murwa wa Nairobi. Nyuma y'imyaka 2 aza kwimukira mu gihugu cya Amerika, aho yari amaze imyaka 5. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu 2024 uyu mwaka, nibwo yitabye Imana azize indwara yari amaranye igihe kigufi aho yarari. Ashoje urugendo rwe
afite imyaka 88. Twifurije umubyeyi wacu iruhuko ryiza n'umuzuko w'abera. Kagira mbasabe duhaguruke tumusezeraho bwa nyuma, turagira umunota umwe. Bwana asifiwe tena. Mureke natwe tugerageze kuvuga kuri uyu muzehe wacu, twongere ku byo bamaze kuvuga. Turashimira abantu mu buryo butandukanye. Turashimira abantu bari hano, dushimire n'abandi bari kure, kuko ubu nyine isi yabaye ntoya. Ndakeka ko ibijumba by'abazungu hari n'abandi bari kure bazabikurikirana, kandi tudashobora kubona nabo vuba. Nabo nkeneye kubashimira. Ushobora kwibaza ngo se niba utashima, ashimira abantu batari hano. Banje gushimira Imana yateguye uno munsi. Ubwo ni ubuhanga bw'Imana, kuko ntabwo twabyanditse muri agenda ngo tuvuge ngo uno munsi tuzaterana bangana gutyo, ariko byari muri gahunda y'Imana. Imana yabikoze, ihabwe icyubahiro. Ndashima abavandimwe banje abari hano n'abari muri Amerika, kuko umuzehe yasaziye muri Amerika. Njyewe uri hano nta byangombwa mfite, so ngeziriya, ariko barumuna banje, musaza yasaziye kwa murumuna wacu w'umuhereza ari we Bucura. Yarwaye bari kumwe, turavugana, amujyana ku bitaro, turaguma turabikurikirana, ndababwira amakuru nyuma. Wundi murumuna wanjye wa kane nawe abantu bagenda amasaha 9 yaje gufasha murumuna wacu Bucura, ariko ari we watangiye kugira ngo arebe uburyo yafasha muzehe na mukecuru bose n'abandi bose abo tuvukana batabaye. Hari abo muri Amerika, hari abo muri Australia, hari abo muri Canada, bose baratabaye, ndetse na murumuna wanjye ubi Kigali nawe yaratabaye. Abo bavandimwe bose Imana ibaha umugisha. Dushimiye famiye Makoma aho bari hose ko baradukurikirana ku byo bakoze. Batanze umwanya wabo, batanga faranga, batanga n'inama kugira ngo tugere kuri uno munsi wa none. Imana ibaha umugisha aho bari hatandukanye. Dushimiye abasita bose muri rusange. Abasita bose bazi ibyo bakoze, turabashimiye. Imana ibaha umugisha kuko mwatanze ibyanyu. Abenshi n'abari muri iyo organization yakoze kugira ngo uno munsi ube gutya. Kumwihariko nshimiye na Pasiteri Patrick afite inararibonye muri bene ibintu bya organization, arabizi cyane. By'ukuri ndamushimiye, Imana imuha umugisha.
Nshimiye komite organisateur, abantu bose babaye muri komite, Imana ibaha umugisha. Dushimiye abanyamurenge bose muri rusange, bose aho muri, abari hano, abari kure, mwese turabashimiye. Uvuze ngo muri rusange umusaza amaze kwitaba Imana yagize ikibazo, twagize ikibazo kuko kugirira ikibazo muri Amerika tibyoroshe. Bakoresheje amafaranga ageze nko ku bihumbi 42. Ayo mafaranga ntaba yaravuye mwamakoma cyangwa amacambaza, tibyoroshe. Ariko ubumwe abantu bagira bo muri Amerika, uvuga ngo bafite ubumwe, bavuga kimwe, bumva kimwe. Tuvuze mahoro en general, hariho abandi batari muri mahoro bayirwanya, ariko njewe nshimiye mahoro cyane. Imana ibaha umugisha. Nibo bakoze uburyo bwose bushoboka kugira ngo umuzehe bamushingure. Iriya birahenda, yagize iminsi 5 mu bitaro ngo asohoke, baca fagitire y'ibihumbi 20 by'amadolari. Umva ko bitoroshe. Abanyamerika babikoze, turabashimiye. Abari kure, Imana ibaha umugisha. Abari hano twese navuze ku Banyamurenge bari rusange, ababa kure baba hagufi. Hari umuntu wakoze wagira icyo akora, utarageze muhira yarasenze, utarasenze niyenda hari ikindi yanifurije, n'uburyo niyenda abatanze n'amafaranga. Uko umuntu yakoze neza gusa, Imana idakiranirwa izabagirira, izabahemba. Dushimiye, reka mvuge muzehe ku ncamake uko bavuze iby'ukuri. Muzehe tumaze imyaka 87 ku isi, titwamurangiza, ariko turashaka kuvuga bukeya gusa ko umubyeyi yaratuzaye, araturera, aratukuza, aratwigisha, aradushingira, ntacyo atakoze. Muzehe nk'umubyeyi, izo inshingano ziwe, dufashe kuri mikoro, yakoze inshingano ziwe muzehe. Kuko Bishop Muzungu arabivuze, ari ababyeyi bamwe batazi gukora inshingano zabo, atari kuvuga ngo babuze imwayo materiel, kubera irresponsabilité mentale badafite uko batekereza. Habaga abantu bacu twari tubazi, ugasanga n'umushangu kandi afite abana bakarya kabagoye cyane. Ariko twebwe iby'ukuri si ugushima papa, ntabwo twigeze tubura ibyo kurya bwacu, twarariye turahaga. Reka mbabwire ngo abantu bo mu Muzinda, kera tukiri abana, abantu bagazaja guhingira urenge, niho habaga imyumbati n'ibitoki. Ariko ufira amezire ko iminsi yayigenda byaje kuzamuka. Papa ari parmi abagabo nk'abangahe ba mbere ba importa ibitoki biza mu Minembwe, nitwe twari imineke mu Muzinda ba mbere. Umva ko papa yarazi guhinga n'imyumbati yavuye urenge. Papa niwe wagize expertise, akayitera ntiyere, akayitera ngo haje kubera nka gatatu itazana imyumbati. Ibyo kuri papa ku nshingano z'ubuzima ntacyo atakoze. Imana imugasanira. Reka mvuge papa ng'umukristo. Papa twavutse ari umukristo, dukura ari umukristo. Papa twavutse ubu ufite imyaka 60. Papa twavutse ari umukristo, dukura ari umukristo, kugeza ubu nyine ari umukristo. Ntabwo nabonye papa ari umutagara. Igituma avuga ngo papa mu bukristo bwiwe yatwigishije gusenga no kubaha Imana no gutinya Imana. Papa jewe nabanje kwivuruvuza mu bintu byinshi cyane, ariko ndakeka ko no kugaruka kwanje abifitemo, papa afitemo uruhare. Kuko n'ejo bundi Bukavu nari kiri mpaye nivuruvuza muri ibyo ngibyo. Yarazaga iwanjye akagira akatemo, akambwira, akasengera, ariko kugeza umunsi w'Imana yumva amasengesho yiwe, Imana imumugisha. Ikindi, papa yari umukiranutsi,
Iyo gukiranuka biva mu matendo, mu gukora. Papa ntiyakoraga nabi. Papa ntiyakoraga nabi. Nuko umuhungu wanjye avuze ngo yaransize yenda papa yaransize nyine turasabukeya n'ukundi, ariko sinamwemeza. Papa yari imfura kumva, yarakiranukaga kuko ntiyabeshaga. Papa icyo yavugaga cyari ukuri. Iyo papa yambwiraga gukora iki, icyo nakora. Ikindi uvuga kuri papa, kuko abantu bari kuvuga ngo ntabo yitaga amazina. Ngaho mbwira wowe yakwitaga amazina kuko mubanye, naho nje umwana wiwe ankora umwana we w'imfura. Nuba ngo nje yageza nita izina mu gitondo, ku manywa akanita irindi, nimugoroba akanita irindi. Nzanibuka iyo twavuganaga cyane, yageza mbwira ngo muhanye wanje. Nuko yageza mbwira kenshi ngo muhanye wanje, tukaganira na papa. Uko atageza avuga abantu, nanje presque byambwiye abantu nanjye sinza kuvuga. Serare kuva mu izina ry'umuntu. Habe na madame sinzi izina ryiwe. Mureke mbabwire igituma. Ukuye akazi twaciyemo, abantu ntibakunda kuvuga amazina y'abadame babo. Bazaba ngo mama cyangwa madame. Nuko nzanita madame. Ibyo kuri simberutse, sinzi igihe nabwiye madame, navuga izina rya madame. Nkaba barimbagije ngo karivuga, ariko gutanga mwita madame. Ariko hari umugabo mwambaje ngo yaje kunsuhuza tungana, yumva mpamagaye madame. Wiki arambwira nti madame, ngo yego sino. Ndavuga ngo nuko twabitojwe. Papa yaradusengeye cyane. Papa yaradusengeye ntacyo atagize. Kandi ikindi babwira ko yari umukristo. Iwacu mu Muzinda niho hari nka santere yo mu Minembwe. Abakomeresa bose iyo bajaga mu Rugabano, iyo bajaga mu Gatatu, iyo bajaga Imanunga bararaga mu Muzinda. Abashi bose presque la majorité bararaga mwacu. N'abadacuruje n'abatagurishije ibintu bakabisiga iwacu, bagasi bakaja kuzana ibindi buvira. Mwacu n'uwango wageze usanga bashinuruza n'uruza. Mubikize Revera Janti yavuze ngo yagezamwa amati wacu. Abantu benshi bageza bazi wacu. Papa yari mwiza by'ukuri, ariko papa nawe nuko mbavuga papa yari yakompanye par mama. Kuko ndamugabo uba mwiza adafite umugore, siko se? Bombi na mama urugo rwacu bararwubatse kandi batugira abantu responsable. Ndibuka papa ibindi yageza akora mu makutanokera abantu bageza binjirira hanze. Iwacu twebwe twakuriye kenshi imikutano bagera iwacu kiba muri Sebaga nakadeze nguze toujours passante. Sani ibuka nageza nitegeza ngira umwana bamara kwigisha umwana tumara kwigisha papa kamahaguru akamasenga. Iyo umuntu yamaraga kwigisha yageza yitsa papa kamasenga. Nanje izo ngibyo ko ndashaka nzabikora. Nimara kubikora kenshi sinzabikora ngo agire uwo nshimisha, nzabikora kugira ngo nitegereje papa hari ifoto ndeba ifoto y'abazu wowe wicaye kurabona akureba. Jewe namurebye mbona yandebye mu maso, nibaza ibintu hayambaza. Navuze uzakora iki? Uzakora nkanje? Tuzahemuka? Hari ibintu nibaje cyane nzamusubiza nyuma. Ibyo kuri papa, iyo umuntu yamarangizaga kwigisha papa ageza se kandi nabyo zonzavuga. Papa yari umukristo kandi naje yasize ngo umukristo. Amen. Si ibyo kwikubita kugituza, jewe ndi umukristo. Jewe ndavuga ndi umukristo. Ariho mwazavuga atinya ngo bikinguye ndi umukristo w'Imana. Papa tabanza yigeze kugura. Twagize inka nkeya, nyuma tugira inka nishiza kunyagwa, ariko papa ntabwo yigeze kugura urubanza. Ngo wumve ngo papa yaburanye n'umuntu. Ntawe.
ari abamurenganyije yageze yicecekera. Arogeze ku cyaro umugabo ejo bundi watemwa nyiriya muri Canada, muri Amerika, aravuga ngo yigeze guhamagara na papa, bavuga umuntu umwe ngo aramubwira ngo se kuhavuga nabi ngo wineza iri hehe ngo wavuze neza ukareka kuvuga inabi. Yarabivuze kuri nane nuko nta mwanya dufite projection hariya icyo gufata amazi turabishiraho. Papa yari umukiranutsi, yatangaga inka yiwe ku giti ciwe ku musho w'umwaka, kuyiheza abantu ngo bayirye, kuranegera banzureke. Yatangaga inka buri umwisho w'umwaka kugira ngo abantu barye. Kandi muzi abantu bacu uburyo bakundaga inka. Umuntu yageze agenda mu ikanisa ngo atanze inka, bwaci gahinduka akamasa, bwaci gahinduka ihene, bwaca bigashira. Ariko papa iwe yatangaga inka buri mwaka. Muzamureka duhamwe umuntu. Navuga byinshi cyane ariko turekere gutyo. Ubu yari muri Amerika, yaramaze nk'imyaka 5. Yagiraga iminsi 2 ku cyumweru atazarya. Muri Amerika bagira ibyo kurya singa hano, bafite ibyo kurya byinshi. Ikibazo cyabyo kurya muri Amerika cyararangiye. Ariko papa yagiraga iminsi 2 yo gusenga Imana, yo kuja imbere y'Imana. Ikindi aho mbona ko Imana imukunda, twageza tuvugana cyane, yumva umuntu arapfuye akamaba ngo wagize amahirwe ko umuntu upfuye vuba utarwaye. Niko papa yapfuye, yarwaye iminsi 4 buke aragenda. Reka uko yari umukozi, papa yari umuhinzi, by'ubukozi yari umuhinzi, yari umurozi, yabaye umucuruzi imyaka myinshi. Reka mbabwire ngo papa mu muzinda, abo mu muzinda barahari gutya. Twebwe turi abana batoya, twakuze papa agira ifaranga agacuruza, abantu bakaza gukora ifaranga, nije wageze ujya kuzishuza kuko nije wari ifu. Urategera papa yatwigishije neza. Jewe nzi ko ninjiye primaire ninjiye nzi kwandika no gusoma kuko papa yanyigishije. Papa yize kera cyane muri za 50. Abantu bazigakingiye ni kolege wagakingiye yageze bo wa mbere, papa akaba wa kabiri. Icyo gihe yarize nubago papa yari nyuma aza kwinjira n'igisirikare cyo yagize naba batwirwaneho ba mbere binjigiye cya muhindanye sebukwe. Nico gihe binjiye mu gisirikare ngo barwanire ubwoko, yakivuye mu 73. Tacho papa atakoze kumushimira. Papa murangiza, ariko papa yasize abagabo. Bafite ubwenge, basobanutse, kandi by'ukuri papa ndamushimira kuko papa yashatse mama tuzara turi 4. Mukuru wanjye arapfa, arambyara, mama arabyara barumuna banjye bamasha babiri. Uwo ni umugore w'umuhigo, umukobwa w'umuhigo baratambutse, ashaka umusinzira n'ababyaye abandi bana bose. Ariko abantu tutavuga mu mateka ngo abana basinzira, abana uzandi biha. Twese ari uko yatureze, aratubumba, atugira umuntu umwe, nta difference dusigana. Mama cyakubiri ngo abana b'abagore babiri, twebwe ntabyo. Jewe urifura n'abandi babizi, ntabwo ndabwira petit frère babaye mu wanje, ndabigisha kuwa mbere kugeza kurikira kugeza mu wanje Bukavu bose bariga bararangiza. Iyo haba amacakubiri tibasimba na barindi, ariko ibyo byose turabikesha papa. Reka ko muzehe ntacyo atakoze, kandi nahari ashobora kuba yatureba, nagira amahoro kuko yasize abagabo. Na mukecuru ririya nawe agira amahoro, asigaranye n'abagabo. Nabo tuvukana bose abari muri Australia, famille ya petit frère muri Australia, Jacques mubaguye hano, umukurikira wihasha ari Canada, uwundi ari Wisconsin niho papa yaguye, uwundi ari ahandi. Abo bose bamenye ko tibagira ubwoba, baranambikisa ku bindi tuzakomerezaho papa yabisigiye.
ibindi mwese turabashimiye by'ukuri ntacyo twobaheza. Turabashimiye mwese abantu bitabiriye bangana gutyo, kandi nishimiye kubona ko mwitabiriye umunsi mukuru w'umubyeyi wanje abantu bangana gutyo. Byaneretse ko twese uko nari mukunze namwe niko mwari mumukunze. Ntacyo nobaheza, Imana idakiranirwa ibaho umugisha. Ibindi nshimiye abantu bose abari kure nabo, bwiye ababyeyi banje, mama usigaye n'abarumuna banje bose aho bari ngo bakomere. Ngaho Imana iduhana umugisha. Turabashimiye. Uyu ni umunsi mwiza wo kuvuga muzehe, uko babivuze ndi twavuga murangize. Ni umuntu muremure, ni umuntu munini muri twebwe, ndi twamuvuga ngo tumurangize, ariko turacamo amagambo tumuvuge ko bukeya. Imana ishimwe. Ndavuga muzehe k'amagambo atatu, simvuga amagambo menshi. Ndavuga muzehe nk'umubyeyi wacu, ukuntu yatubyaye araturera. Muzehe ni umubyeyi mwiza, yatureze neza. Ni ukuri si ukubesha, hari abantu baza babesha, ariko muzehe yatureze neza. Ni umubyeyi mwiza, kuko nari nabivuze mbere, turagenda tuvuga amagambo make make. Nashatswe kwa muzehe ndi umwana mutoya, amaze arandera ngira umwana, kandi yarankundaga pe, yarankundaga. Muzehe yari yarantetesheje ukuntu kose, sinagazaga nsa nk'umukazana wiwe. Tukiba twebwe twabaye Bukavu, muzehe akava ruguru akaza kumpemba. Hari umunsi umwe nyabyariye umwana wanje wa kabiri Bujimayi, ngo buki Bukavu mbyara uwundi, aza kumpemba, azana kumpemba ngo nyabyaye abana babiri. Imana ishimwe. Muzehe yari umuntu mwiza. Muzehe yadufashe neza nk'abana biwe. Muzehe yadukoreye byinshi. Ubu nyine twari dufitanye gahunda, nawe yari yarambwiye ati mwebwe mwabuze uko muzoza, ariko njewe ko ndaza kuramusa umutware wawe kuko yaje. Ariko Imana ntiyabikunze, yigendeye mu ijuru. Imana ishimwe. Shimiye Imana kuko muzehe yagiye mu ijuru. Ni ukuri abayumbe bagazaga bavuga banezerewe, bakavuga ngo ngihudumira dubura. Yaba ikiriyo cya muzehe cyari kidubuye, ngo abantu bose bagira icyo bavuga, kuko muzehe abantu bose bari bifujije kuvuga amagambo ku kiriyo cyiwe. Imana ishimwe. Ijambo rya kabiri, muzehe yatwigishije ibintu by'Imana. Muzehe yari azi gusenga. Muzehe yageraga iminsi mu cyumweru 2 atazajya, kandi ibyo ngibyo hari ababitojeje, natwe abana biwe hari abaza babikora. Imana ishimwe ko duhe tugenda tugera ikirenge mu cyiwe. Muzehe yagazaga akunda kuririmba indirimbo z'igiswahili. Tukiba iwacu mu muzinda bakamuseka, yagazaga asenga n'igiswahili. Ntiyosenga iyindi mvugo, yagazaga asenga igiswahili, akaririmba indirimbo z'igiswahili, kandi yamara agasenga mu ndirimbo z'igiswahili. Muzehe yari umukirisitu, yatwigishije ibintu byinshi. Yatwigishije gukunda abashitsi. Abantu ubu dukunda abashitsi ni ukuri. Nza mbona abashitsi nkumva ndabakunze ku giti cyanje, ndabakunda pe, kubera muzehe yatwigishije gukunda abashitsi. Iwacu mu muzinda hagazaga haza abashitsi, abanyamuzinda barabizi. Buri munsi twagazaga twimuka mu kijyango cyacu ngo abashitsi baryame. Muzehe yatwigishije ibintu byinshi tutovuga ngo tubirangize. Shimiye Imana kuko muzehe agiye mu ijuru, umutware wanje yaraje. Agazaga numva mfite ico kirego, kavuga ngo muzehe agiye kure, umutware wanje ari kure, ariko iby'Imana izikora yagejeje igihe cyo kumutwara ngaje mu ijuru, nawe iyo yarari iramuhamagara araza. Imana ishimwe. Muzehe yadukoreye ibintu byinshi tuvuga ubu nyine ngo ndangize. Muzehe yatwigishije gusenga. Muzehe yatwigishije ibintu byose yagiye akora, tuzogenda tugera mu kirenge cyiwe yakoze. Muzehe mwifujije iruhuko ridashira. Naje ngiye gushimira itorero ryacu. Itorero ryacu ryatubaye hafi, itorero ryari rize, ryaraturebye, ryaradusuye kugeza uyu munsi wa none. Ndabashimiye Imana ibahe umugisha. Shimiye abamama, shimiye abapapa, shimiye abapasiteri. Imana ibahe umugisha. Kugeza uyu munsi abantu bariko bagera mu rugo saa moya. Abamama bariko basiga abana mu ngo ngo baje iwacu gutekera abashitsi. Imana ibahe umugisha. Shimiye pasiteri Patrick, yatubereye umuturanyi mwiza. Baradusuye, handazi yose ndayishimiye. Ibyo mwakoze ntacyo twobishura. Imana ibaheze umugisha.
dushimiye kuba ku munsi wa sogokuru. Uyu ni umunsi ukomeye cyane, ariko indi minsi yabaye ibiri ntitwayibayemo, ariko uyu wa gatatu tuwubayemo. Iryo ni ishimwe rikomeye. Turashima kuko sogokuru atarambye nk'abandi basaza. Hari abandi batinda mu bitaro bakarambirana, ariko turashima kuko sogokuru atarambiranye ngo agorane. Imana ishimwe. Ikindi sogokuru yankoreye nkigera hano, niwe wanshimiye. Taramara imyaka 2 niwe wankoreye ibintu byose. Icyo ni igitangaza. Ikindi nabonyeho sogokuru yari umuntu w'umunyesuku, yari umusaza ugira isuku, akantu kiwe kose yagashiraga kuri gahunda, ngira ngo abantu bose barabizi. Ikindi yari umusaza ariko ntiyasigaga agenda, yagendana igikaramu akandika. N'ubu yasomaga Bibiliya ntawe uyimusomeye n'imyaka yari afite. Nubwo yari ashaje ariko twari tumukeneye. Yari adufitiye byinshi, yatubwiraga inama. Nta cyumweru cyashiraga atampamagaye, kuko ababivuze ntawe yitaga mu izina. Umuntu wese ni papa, ni mama. Kubera iki? Yaba ari n'uruhinja, umuntu wese ni papa, mama. Urumva sinzi nimba yararerewe he. Ikindi namubonyeho yabaga ari mu rusengero y'abatumvise ijambo ryamunyuraho, akegera uwaribwirije, akamwegera akamubwira ati ko numvise wabwirije aha ntahumvise neza, wansobanuriye. Akamwegera wa muntu akamusobanurira. Ntabwo tuvuga menshi, sogokuru aho yagiye niwe wahise, tuzamusanga. Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze cyane. Nanjye kumije ntabwo icyo avuga kuri sogokuru yari umuntu w'inshuti y'abantu bose, ariko njye ntabwo mvuga kuri sogokuru cyane. Ndavuga yuko sogokuru aho ari yishimye cyane kuba asize muzehe ariwe bita muzehe Kadume, kubera ko abaje hano batazi muzehe Cambaza, ndababwira yuko ateye nka papa, kuko ababizi cyangwa se muzehe amaze hano igihe kitari kinini cyane, ariko niwe Cambaza. Muzehe kurangiza kwiwe nzi ko adafite n'ideni na rimwe, kuko asize papa. Njye ndumva aricyo nari nshaka kuvuga. Imana ibahe umugisha cyane. Murakoze. Nko kuko bavuye kuvuga ntitubwire umwanya, ntitubarambira, twabatumiye ngo muze kurambirwa ibyo duha tuvuga. Ijambo rya mbere naje nshimiye Imana kubw'uyu munsi mwiza wo kurangiza ikiriyo cya mukuru waje. Imana iwutugejejeho, turashimiye. Imana ishimwe. Simvuga amajambo menshi, ndavuga amajambo 2. Ndavuga hejuru y'uyu mukuru waje bukeya, nze no gushima bukeya, kuko uyu mugabo avuye gushimira abantu benshi. Naje ndashima bukeya. Uyu ni mukuru wanje kuko bavuye kwivuga. Dusangire ba data ni 4, 3 baratambutse, uwundi nawe ni umusaza w'imyaka hafi 100 ndakeka. Natekereje uno munsi muri abo ba data hasigaye bakuru banje 3. Umwe mukuru w'uyu neza, uyu washaje, mukuru wacu twese mukuru, n'abandi bari hagati yanje nawe. Abandi ni barumuna banje kabangaye, murumva ko tuhaye tugenda. Uyu mugabo bahaye bavuga ni mukuru wanje kuko bamuvuze. Tituvuga hejuru y'ubukirisitu. Imana ishimwe kuko mumuzi mwebwe mwese, nubwo abantu bose batamuzi, ariko iyo umuntu yahamijwe n'abahandi nicyo gihe umuntu azayumva kuko byumvikanye cyane. Kuko iyo umuntu avuga uwiwe azabaho n'amarangamutima, ukumva nyine ntibifashe. Ariko numvisha abantu benshi bamuzi. Hari ikintu cyateye mu bwoko bwacu, hari abantu bazi kuvuga ibi bintu byo kuvuga umuntu ngo ni mwiza gutya cyane. Hari n'abari mu gupfa ari babi, kandi muzi kuko ari babi, ariko abantu bakabataka bakabavuga. Ibyo ngibyo bigashaka kugabanya nyine
imbaraga z'umuntu mwiza nk'uyu tugiye kuvuga ntituwahaye urusaku. Uyu mugabo jewe simvuga hejuru y'ubukirisitu, twarabanye, urabona ndi umuntu w'imyaka 70, urumva ni mukuru wanje twabanaga, ariko twabanye burya muri Murere tuza guhunga nibwo twabanye mu muhanda. Murere yabaye bari mu kajoka, natwe turi ku mugongo ababavuze. Turabana k'imyaka ingahe Murere iraba nibo baja mu Mushasha turasigara. Bagarutse abaraza baja mu Muzinda, ariko twabanaga. Mu nama zacu je ndavuga hejuru y'umubano wacu iz'ubukristu, urumva sinobivuga, yari umukristu namubonaga gutya, ni mukuru wacu agasenga, yashizeho nyine akatwigisha iby'ubukristu, ariko iby'imirimo yo gukora mu muhanda n'uku nguku twarabibonaga, ariko ntitwari tubana, ntitwanabaye no mu ikominoti. Ariko ndavuga hejuru y'imibanire yacu, turabana b'ababyeyi bane, twarakundanaga cyane n'abakuru bacu kandi barabahanga. Ikimenyimenyi n'ikimenyetso, twagiraga ikiraro kimwe, abantu bose barakizi, cyabaga ahantu hamwe ngo ni ku Rusimba. Twari tugize y'imyaka hafi 10 ndakeka tubana mu kiraro twese. Inka zacu kandi zari nyinshi cyane, n'abantu bakavuga ngo se inka zingana yazobana, ariko kuko twari dukundana, dutekereza bari Muzinda, natwe turi mu Bidegu, tugakuranwa. Bariya bagabo baraturera, baratwororera, baturera neza. Turamushimiye, ntabwo twigeze kugeza urubanza rw'amakoma, ntabwo turaburana, nta muntu twabonye. Uyu mugabo bahaye yabaye umucuruzi, kandi muzi abantu bacuruza baza barebanye, ariko ntabwo twigeze kubona agira urubanza ngo bavuge ngo wanjanye inka, wagize gutya, yari umukiranutsi. Imana imuhe umugisha. Twabanye neza iminsi yose, tukaja inama, twari dufite abapfakazi n'ibindi bene ibyo abantu bagiye bahuriraho. Yari umukiranutsi cyane, turamushimiye, yagize neza kugeza ubu dutandukanye. Imana imuhe umugisha. Ngiye gushimira abantu. Ijambo rya mbere ndashimira uyu mugabo, uyu ni umuhungu wacu, uko bivuye kuvuga kuri umwana we yavuze, nawe avuye kubivuga, ntawe kumenya yuko ari imfura azi se, ariko twebwe tumuziho ubufura bweza, kandi namwe muzamubona. Icyo akora ikintagiraho ikibazo, ntiyabaye tazi umuco wacu. Yagiye mu kizungu kera, yamagenda mu kizungu, ureba ashaje, tazi imico yacu. Iyo akubwiye abakubwiye icyo akubwiye nyine abakizi, kandi iyo umubwiye azayumva cyane. Uyu mugabo yakundaga se bitangaje. Mu bagabo bubakiye se inzu mu Minembwe, izigezweho abarimo. Yabayeho yamamugurira inka nyinshi. Niba twarafatikaga mu kiraro tugenda tugakaba ibimasa, tugira gute, n'uyu mugabo yakundaga se, kandi natwe aradukunda. Imana ishimwe cyane. Ndamushimiye mu mirimo wakoze. N'ubu ngubu turabizi batarakwambika isapu, ariko turabizi ko aho uzehe yarari niho hasigara. Tidushidikanya mu mfura zihari nawe uriyo, kandi yabyaye imfura asizirwa. Imana imuhe. Shimiye mwamakoma bose, turi hamwe nyine, bakoze ikiriya ahandi, batanze ibintu byinshi. Murumva ko umuntu nyine yaguye ahantu hagoye, ariko barishurishije, batanga amafaranga, umuntu nyine bagira ikiriya. Imana ibahe umugisha. Dushimiye mwebwe abantu bose, sinoguma kuvuga, nari kuvuga kugira ngo tutabarambira. Turabashimiye mwebwe mwese, umuntu wese wabaye hangaha, n'umuntu wese wadusuye, n'umuntu wese wagize icyo akora, turamushimiye. Imana imuhe. Twongeye gushimira ikanisa ryadusuye, n'aba badutijije iki cyicaro, turabashimiye. Imana ibafashe, Imana ibahe umugisha. Amen. Reka twumve umukwe we, tambuke hano. Ndavuga ibintu bibiri gusa. Ndavuga kuri muzehe papa, hanyuma ndashimira. Impamvu mvuze ngo muzehe papa, nuko ari uko twese yatwitaga kuko abandi babikoze, twigaga papa. Impamvu mvuze ngo ni muzehe papa, niyo mpamvu.
yari umuntu udasanzwe kuri njye, nabonaga ari umuntu udasanzwe kuko yari umuntu ukubwira ikintu mbere ko kukubwira akabanza gusaba imbabazi, agusaba imbabazi ngo papa ngiye kukubwira ikintu kandi ari inshingano ze kukubwira nk'umubyeyi, akabwira nikora ikintu cyangwa wakoshije hano, ntabwo ikintu cyose ashaka kukubwira cyose we yagusaba imbabazi kwanjye, akavuga ngo papa ushobora kwemera nkakubwira kino kintu, akavuga ni yego, wamusubiza akabwira ngo urakoze papa, n'ibyo gusa yasubiza. Donc yarangwaga n'ibintu bitatu: impuhwe nyinshi n'imbabazi n'ubuntu. Bivuze ibintu bitatu. Ndavuga kuri imbabazi n'impuhwe ziwe. Nibuka akantu kamwe rimwe yaye umwana wanjye mukuru w'imfura yasanze abazi niri kwakugana aza kudusura, igihe cyo gusubirayo muha itike yo gusubira i Kigali, arangije asubira inyuma abwira Gakubita, umugore wanjye yamwitaga Gakubita, aya mafaranga umuntu wagiye ukagura amata y'umwana. Ndamubwira se ayo ngaho n'itike naguhaye ntago ari amata, turayafite turakamisha na mu gitondo abonye ko batuzaniye, ariko agasubira inyuma ngo reka ngo ngure ku mafaranga kugura umwana amata. Izo ni impuhwe n'imbabazi yize yagira. Kubera imbabazi yagiraga amaze kuza inaha, yari atuye ari kumwe na Ndemutse aza kumusiga, ahasize njye wanjye gwaze kubera muzehe baje ndetse narabikeneraga, numvaga ntanabi Nairobi mbona igihugu, ariko Ndemutse amaze kugenda muzehe atuma kwa Dr. Jeanne twara abana Kigali, arambwira nagenda abwire Gakumi n'umugabo we bohereze mu rugo, umugabo nashaka kumbaho ko ntabwo naba hano ari kumwe n'abana ku rugo rwanjye, ndabana n'abanje ndanga mbwira Dr. ntabwo bishoboka. Bigeze aho ngaho biganiraho n'amata, ndamubwira, arambwira ngo reka ngende njyewe mba mu kazi zabuza nta kibazo. Ndabyemera, araza kubera muzehe ashaka abana, ko yavuze ngo ntabwo yaba nta bana ari kumwe nabo. Ndamureka yego miriya kugeza aho yagiye amusiga hano, mbona kuza ngiye musiga hano. Ikindi cya nyuma ndashimira madamu yitwaye neza muri iki gihe cyo kugenda kwa muzehe. Nari nzi ko ahungabana, ariko asanze ari akomeye, yarakomeye cyane, ndamushimira aho ngaho. Umunsi bambwira ko muzehe yitaba Imana ntabwo nari twari kumwe, nari mu kazi ahantu kure, ahantu ngenda ijoro ryose umusakuje. Noneho babimbwiye saa sita z'amanywa, mpita mpamagara Kadume ngaho menya amakuru ko muzehe yarangije, none ube hafi ya madamu. Ndanamubwira nawe ubwo yahise ambwira ngo nta nubwo barabimubwira, ntabwo barabwira madamu. Ndambwira ngo bimubwire ne ibyiza bakubwira ko mushaka mu rugo, nawe mukamubwirira mu rugo. Uko byagenze baramuhamagaye bamubwira ko bamushaka gusa bisanzwe, bageze mu rugo babona kubimubwira. Njyewe ubwo nafashe imodoka ya nijoro ngera Nairobi mu bukeye bwaho, ngo nari nzi ko kuko ni umuntu iyo yagize ikibazo ikintu kimubabaza arababara pe, ntagira ayo masengeri, ariko ndamushimira ko byitwayemo neza. Ndashimira abandi badusuye, abageze mu rugo, abaduhamagaye ku matelefone, ama WhatsApp, abo bose ndabashimira. Imana soza
ndabashimira muri rusange mwese abitabiriye hano, n'umwihariko ndashimira Nyamukabakaba, abene Nyamukabakaba nabo bambaye hafi bamapore mu bishoboka byose barafashije. Hasigaye Imana wadufashije muri byinshi. Hariho n'abandi bafatikanyaga nawe, ariko yageze atanga inka yo kugaburira mu mukutano. Uwo mwaka atatanga inka, agatanga amasukari azamwuga muri uwo mukutano wose. Icyongeyeho yari umusirimu, yari yarize, yari azi kwandika mu buryo butangaje. Umuntu wageze ureba nka karagarafi yiwe yari igitangaza kwandika. Icyongeyeho yageze atanga ibya 10 bisabwe n'amaturo asanzwe. Ubundi yakundaga kwaka indirimbo, agahaguruka akaririmba mu ndirimbo za ukovu. Ibyo bintu nibyo byaranze umubyeyi wacu, babanye neza. Umuyobozi wa gahunda yatubwiye ngo tugire umutima wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo n'uwo kwezwa. Kuko ngo bitabaye uko nguko ntibyoshoboka, kuko twashobora kubona umwami Imana. Ijambo ryo naje nongeyeho ni hariya mu gitabo cy'Imigani 12:28, Bibiliya itubwira ngo mu nzira zo gukiranuka hari ubugingo, no mu mayira yako nta rupfu rubayo. Imana imwakire mu bayo. Amen. Bwana sifiwe. Reka twongereho ubukenku kuko twavuye kubivuga nyine. Uyu mugabo Gideyoni yari umuntu mwiza cyane, kandi yari umuntu ushoboye gukora. Aho mvuga cyane cyane amaze no kuza ajino, dusigaranye haba mu muzinda n'abene data bose bari kumwe y'ikanisa ryaho, natwe rugabano. Hari umugabo umwe watanze inka y'umukutano yo kubaga, atanga inka ntoya. Abantu ngo bagere mu mukutano bavuga ngo inka batikari cya Gideyoni cyabonetse. Iyo nka kishongerwa mu mukutano, kuko nyine uwo mukutano yaradahari. Uwo mugabo rero imirimo yiwe yakoze mu muzinda cyangwa muri kadise mu rugabano no mu Gakenge n'uyiracivugiza. Umuntu w'Imana iyo akoreye Imana, iyi miwe zigenda yivugiza n'ahandi yagiye. Ko tumamvuga ngo hano yari umuntu mwiza yakuze neza. Twumva rero niya mirimo ya kera yeye nimukurikirana. Uwo mugabo rero tumuvuga kuko yari umukiranutsi muri byose. Ahandi jewe icyo ashaka kumuvugaho Gideyoni yari inshuti yanjye. Hari umunsi umwe twahuriye mu ruguri turagiye nawe, ari hakura ni hakura ampa ngo duhure. Ndagana ngo duhure arampa ngo dukutana. Byukuri abana bandi babizi ayimpa ndayitahana. Umuntu wayimenye bukeye ni mukuru wa Simiyoni. Yari inshuti yanjye magara. Kandi shaka tubabana biyo ngo none wumvuka n'wanje na Gideyoni muzawukomeze, kuko ari umwira wanje ukomeye, kandi yari gukorera Imana bikomeye kandi biteye ubwoba. Imana ingumuri rwo byashira, kandi Imana mwake mu byayo. Amen. Ijambo rya mbere no gushimira Imana. Iyo umuntu ngana utyagiye, yewe sinza mvuga ngo mpore, zamvuga ngo Imana ishimwe, kuko arangije igihe kandi abana bakamushingura neza. Twebwe twagiye tubona ababyeyi baguye ku musozi bakabura babashingura, ariko rero umusaza nk'uyu asinziriye abana bakamushingura, ni uguheza Imana yacu icyubahiro. Imana ishimwe. Reka mvuge muzehe amagambo abiri. Rimwe ni iry'ikanisa, irindi ni iryanjye ku giti cyanjye. Iry'ikanisa rero twebwe twageze hano muri 2016, tumusanga muri konferanse, dusanga ni umukristo, dusanga ni umwizerwa, dusanga yakora imirimo y'Imana, natwe turafatikanye. Twamaranye imyaka myinshi, aragenda, ariko tugira irungu ryiwe kuko agiye. Umuntu wese izina yahamagaraga umuntu ni rya rindi bavuze.
yaba ari umwana umunsi umwe naramubwira ati ese kuza unita ngo papa kandi ari wari ukwiye kumwita ko undi wacuritse ibintu arambwira ngo niko ngo nicyo kiba mu bwonko iyo hindu turabana rero dukorana imirimo y'Imana igihe kigeze ahamagara abayobozi bari bariho arabasezera iby'imirimo n'amafaranga bizwi na sekereteri na bisho ariko rero icyo namubonanye ni ugukunda ijambo ry'Imana umunsi umwe arampamagara arambwira ngo kuvugisha ukuri niko kuriragira arambwira ngo nzogira umunsi nza kumwigisha ijambo ry'Imana kandi nimara kumwigisha nzandika amagambo yose nageze kakuyanje biriya kwira nari maze ati uzandike numara uza kumwigisha naje ndamubwira ngo dore ko nzokwigisha jewe sinzi kwandika sinigeze nja ku mashuri ariko ngiye guhamagara abagabo bose b'imyaka 50 kuzamura uzobakorere seminari isezerano rya kera n'isezerano rishya aravuga ati uramaze ndabahamagara duteranira muri conference tumara iminsi baye mbigisha bakorera seminari isezerano rya kera n'isezerano rishya aranezerwa arambwira ngo wa mwana niwo muzahindura iryo izina aravuga ngo wa mwana turaja gusenga jewe nawe icyo gihe yari mu mezi y'imbeho ndamubwira ngo njye sindi mukurira mu masengesho imbeho y'abana kuko imbeho iri mu kumbasha aravuga ngo reka nkwere aragenda agura atuma ikoti mwigeze no kurimbonana rya busoka rigera aha turagenda turara mu mahombe turasenga ndanezerwa iryo koti nararyambaye ndavuga ngo iminsi yose nzoryambara nijoro zozaja mu rusengero mfukame senga ndashimira Imana kuko yambaye iryo koti icya kabiri rero ndashima Imana kuko yankundiye umuryango barankundaga n'abana biba bagiye hanze umunsi ashika hanze nije yoherereje amafaranga mbere y'abandi bose haleluya haleluya ngiye kuvuga muzehe twatwibuka uno munsi wa none ku magambo abiri jewe ndi umukombenante wa kera twatangizanije yasanze hano turakorana bamwe muri aba ngaba baje badusanga hano izi mirimo yakoze ariko mureke mvuga ijambo umwungeri yavuze mbere haleluya zanibaza abanyamurenge gituma tudasa n'abandi bantu muntegera iryo jambo byari bishobotse ngo buri muntu uzinjire mu makanisa y'abandi banyamahanga umva ituza riba mu makanisa tumuzabara ko tugira inenge yo gusakuza twari dukwire kubaha Imana uyu musaza twarakoranye muri convenante ubu ngiye sindi umuconvenante narimutse ariko twarakoranye iminsi miremire cyane abaconvenante bari hano baje bakiri bashasha nimba mona iminsi y'imibyizi gusenga atari dimanche atari ku cyumweru gusa ni muzehe Cyambaza washinze iyo minsi dufatikanije haleluya nukuri yaradutabaye abantu basenga mu mibyizi aradukomeza cyane umupasiteri uvuye kuvuga yakundaga kuririmba indirimbo za ukovu cyane no gusenga iyo mu bubiri yamaraga kwigisha yaraguruka agashima muri iryo jambo rero mubona ino mu mibyizi iminsi musenga naherutse muzamusenga ku wa kabiri ninje nawe twabitangije cyane amaserire rero nayo ni Gideon yakomeje ivyo bintu mbimwibukiraho cyane turashima kuko arangije amahoro namwe turabapore nanje umunsi aje kugenda yampaye kado y'igitabo cy'indirimbo z'ikirundi arambwira ngo uzuririmbe indirimbo murakoze sawa uyu munsi ni umunsi jewe n'ubushaka bavanywa n'umunsi w'ibyishimo ariko jewe n'umunsi n'ubusheho babaye ariko nanejejwe nuko bavuze kuko ari umukiranuzi icyo nicyo cyanejeje uruta ibindi ariko uyu munsi uragoye uyu munsi urakomeye si umunsi woroshe umunsi ugiye kuvuga
ni umunsi w'abakirisitu kugira ngo abakirisitu bavuge ni umunsi mwiza. Tunejejwe no kuba aha ngaha kuri uyu munsi. Jewe ni mukuru wanje yarandeze kandi ni muramu wanje cyane, yarandeze cyane 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 bitari. Ariko dushimiye Imana kuko Gideyoni yari imfura kandi nziza. Twizeye mu rugo rwacu yari imfura, ashaka mushiki wacu nta rubanza bagize ngo bagere iwacu. Urumva kera bazaga bakunda kwahukana bagakunda abagore, ariko we ntibigeze bagira urubanza cyangwa ngo barwane. Agera iwacu aza kugarura umugore yahukana. Icyo nicyo dushimaho Imana kuko babanye neza kandi bakorana imirimo myiza. Ubundi uyu munsi duhaye abishwa pole, turavuze ngo mwihangane. Natwe ntitukigira ba data. Aba bose ntekereza abangaba hariho bamwe batagifite ba se na ba nyina, ariko abantu bose ni ukwihangana, ni ugukomera. Mukomere, mwihangane, mwizere Imana. Nta kindi twabwira, mwizere Imana. Ikomeza abantu, nizifasha abantu, niziyobora abantu. Iyo mirimo mwavuze yose, kuri Gideyoni yageraga iwacu akahasanga mukuru wanje byaho bari bangana, bakavuga cyane, bakavuga amagambo menshi, kandi bari bazi kwandika bombi, bari bazi no gusoma za Bibiliya. Bari abantu beza bakwiriye kubifura. Abantu b'iki gihe biragoye. Jewe muruzi uhagaze aho uyu munsi, jewe ntuye mu Minembwe, niyo ntuye, niyo nkiba, niyo ntuye. Ariko nanejejwe no kuba kuri uyu munsi ngeze hano kurirana n'ibi birori. Nanezerwe cyane. Shimiye Imana kuko yanyoboye ikangeza aha, tukaba tubanye n'ababishwa banje kugira ngo tubahumurize, tugira ngo mwihangane, tubabwira kuko mukwiriye kwihangana. Indoro yacu dufite turayibagezaho mu rugo. Murakoze, Imana bamugisha. Famiye Gasinzira tutambuke kubera ifoto bashimira kuko mwese mwaje sizina abakiriya mu ntebe. Reka shimire umuryango twese Gasinzira baje hano. Imana bamugisha kuko mwitabye. Gashimire undi muryango wabishwa ba data. Ikaze nusubira inyuma. Jewe ndi Gideyoni ni mubyara wanje n'umwana wa Mushege, ngo ndavuga nka nyirarume kuko ni rusigaye uroza kuvuga urundi mwanya. Abandi bari hano bishwa ba data, ruvuga ngo bene nyina wabo na Gideyoni bari hano na famiye yo kwa Ntabonda. Ndatekereza nimba bahari uhaguruka gusa na famiye ya Petero Rwigema nimba bari hano gusa no kugira gusa ngo ndebe ko bahari kugira ngo bashimire bahari. Murakoze cyane. Uriya nawe n'undi sinari muzi ariko namubonye n'abatura n'umushwa wa data. Murakoze cyane. Icyo nshaka kuvuga, iyi famiye ya se wa Cyamazi rikavuga iwe n'iriya famiye mwene se wabo bombi bari bafite ba Mushenge. Rero Jambo nawe mu bahungu be bane inzi, Simiyoni Ntaganda niwe mukuru, afite mushiki wanje. Gideyoni afite mushiki wanje, na Muhoza afite mushiki wanje. Batatu bavukana bashatse mu zimwe, abakobwa bavukana. Urumva rero ngira ko umwana perezida ati twese uyu muryango ni wacu. Ikindi rero nashatse kuvuga, Gideyoni n'umuturanye iwacu ku Kiziba no mu Muzinda haciye agashanga. Uruzi ni rumwe, isoko ni imwe, ikiraro ni kimwe. Urumva turanaziranye. Ikindi uvuga kuri Gideyoni, genda ukavuga nka mukuru wanje. Ndamanyana yaje kuko uyu muhungu wavuze hano ari uyu musore, umukwe wiwe donc umuhereza n'umwana wa mukuru wanje Safaniya. Murumva kuko uvuze nk'amanyana yaje naho ntacyo naba sizi. Rero reka mvuge gutya, Gideyoni ni mwishwa wa data.
biriya bavuze ngo bagiye mu Mushasha bari bari kumwe. Uyu mubyeyi Arena mukuru ndi kwiza mbivuga kuko bombi bitwaga ba Arena, yitavye bari kumwe na ba data. Mbese Gideon yari Buvira, amakuru twavuganye berakiri hano uvuga ngo yari kumwe na ba data b'abantu. Bagaruka mu Minembwe ngo bagaruke bavuye mu Mikarati, babaje ku Mikarati turongera turabana, akaba mu Muzinda, akaba hari akukize baca mu Banyarusumo. Rero Gideon nkamwishwe wa data mu by'ukuri cyangwa nka Simiyoni nibuka mu rubanza igihe data ashaje baravuze ndetse zicaza niba wari ufite ijambo se uyu mugabo aratubwira ati mwamuvuga byose cyamaza ndagano batari hano ntacu mwe mukuru kuko bari mu bintu abantu bagiraga icyo bakora cyangwa bakontribuye mu rugo rwacu kuko yageze ava mu n'imfura ziwe. Ikindi twavuye kuri Digiyo nageze hano naje kuganiza ndamubaza ndamubwira ati twarabanye neza dusangira ikiraro nyuma baje kugira ikanisha ndetse bashaka kuturusha. Ndamubwira ati ese ko mufite intizo ngo barafite kazigira kuri 5 cyangwa 6 mwagize zimwe tukaba kabazikura hariya tukagaruka. Arambwira ati kandi sifite intizo kuko ni umuhango nikanasigiwe na sogokuru niko arabwira kuva kuri nyina ubu ngubu nzapfa zigihari. Yageze hano ari mu inka 5 mu rugo ndetse famiye ya Musirimu mukuru wacu baje gukuramo n'imwe bamushingikira ashingira umwana w'umuhereza bari urumva ko twabanye neza. Ikindi kandi ndashimira mwene data bavuye Swede tuyaga muhindanyi yagiyeyo aje gushingura abana nabo arabahumuriza ndetse akora n'imihango ya Kinyamurenge nabonye ndetse akaza muhitisha wese guhita muri Kongo cyangwa urumva ibyo byose byagaragaza urukundo bari bafitanye. By'ukuri Gideon sinavuga menshi kazi kiwe kudandaza yabonye bigeze kugira ikibazo aho bakoreraga mu Buganda abapfurero baraza baravuga ati iyabo n'umunyamurenge twari kubivuga ariko Gideon by'ukuri Gideon tuzi kuko nta kintu tumuzi. Kuri ubwo rero turi babiri reka na mwene data avuge amuramu. Abantu mu mitwe bamaze kurambirwa sizi impamvu yabyo. Reka ngiye kuvuga agasebukwe. Umusaza yarimo avuga nka nyirarume. Rero naje ngiye kuvuga agasebukwe kuko nitwe duhari nubwo tuba dusa nkaho mu by'ukuri tudafite imyaka igiye kungana n'abatabarutse ariko nitwe ababyeyi tuba duhari hano. Ijambo rya mbere ni ryo gutanga mpore kuri bene data umuryango wa mwene data hano Kadume hamwe n'abavandimwe be bose babashe kubura umubyeyi yihangane kandi mukomere. Umuntu ntiyabura amagambo yavuga kuko uyu munsi uyu musaza yabanye neza cyane n'abantu mwagiye mwumva uburyo ki abantu bose bari bakeneye kumuvugaho. Niyo mpamvu natwe twese mu by'ukuri tutobura amagambo yo kumuvugaho. Twebwe twagize amahirwe yo kubana nawe hano, tubana nawe tumubyaye kandi nawe atubyaye, tubana muri bene ubwo buryo bwo kubahana cyane ndetse byageze ahantu twari dutuye turegerana cyane, yegera naho twakoreraga umurimo tutarayimukira hano hepfo hano twahubatse ejo bundi, ariko tukifite itorero hari haruguru rya Zayoni. Ababizi barabyibuka igitondo cyose twabaga turi kumwe na muzehe muri Twibature, ntiyasibaga gusenga icyo gitondo. Niyo mpamvu mwariko mwumva bamwe bavuga ngo n'uwo muri Covenant, abandi ngo yaye n'uwo muri Release, natwe uwo baza abandi b'icyo gihe bavuga ngo yaye yari umusayoni. Ni ukuvuga yuko yagiraga impano yo gukunda gusenga cyane. Rero tutarambiranye cyane, tarindi jambo tuba dufite hano uyu munsi n'iryo kwihanganisha bavandimwe bacu twabanye namwe cyane iminsi myinshi, yewe na wa munsi wo gushingura twavuganye n'abavandimwe b'abasinzira, turaza no mu rugo kwa muzehe hano turicarana twese imihango yose yo gushingura tubasha gufatikanya namwe, turababaranye namwe. Mu by'ukuri mukomeze
mwihangane kandi kuko yari abivuze imihango y'abanyamurenge tuba dukora twebwe twese turayizi. Ntitwabashe kubona umwanya wo kujya kumuherekeza ariko hari abavuye mu Burayi kuko mwari mubyumvise musaza Elias Tuyahaga yaragiye asanga abandi bagabo benshi basinzira hariya, baraherekeza bavuyeyo bagera mu rugo bakora ibyo bagomba gukora nk'ababyeyi. Ariko nanone kandi natwe ubwo turi hano twari dutegereje ngo uyu munsi uzagere, hanyuma nanone n'ubundi twatekereje kuzagera mu rugo kugira ngo nta kibazo kirimo kinini cyane n'ibyo, tuzagera mu rugo twongere kandi tubahe poli. Ahasigaye bene data mukomeze mwihangane. Cyambaza ni umusaza mwiza, bamuvuze ari benshi, bamuvuze ko ni intwari yarwaniye igihugu, ni imfura, ni umukirisitu, ni umugabo woroshye, ni umunyesuku kandi ni umuntu wakundaga abantu mu buryo bwose, mu buryo butagibwaho impaka. Rero uno munsi yashoje ikivi cye, turabwira abantu kuko yashoje ikivi cye, ariko Cyambaza aracyahari wese, afite imfura ye hano, bamuvuze Kadume, afite barumuna be, afite bashiki be, afite na nyina gihari, afite n'imiryango ya bugufi yamubashije kubona none, afite abishwa, afite n'abakuru. Rero uno munsi ibyo bintu byose nta cyuho na gito kigomba kubigaragara muri uru rugo rwa Cyambaza. Igihe cyose akiri Kadume n'abariya barumuna be mwumvishe bariya bose yasize, ariko nanone ikintu kiza kivugwa mu bantu, tugiye gukorera Kadume imihango. Hari umwana we wavuze kuko asa na sekuru, ariko gusa ni kimwe, ariko ubu turashaka kuko aba we, turamuha inshingano zirenze kuriya gusa, ahubwo habeho no gushakisha gusa nawe. Araza kwambara ingofero, iya ngofero ni ingofero ya Cyambaza. Araza guhabwa inkoni, iriya ni inkoni ya Cyambaza. Ubwo azaza agenda azavuga kuko iyi nkoni ya se atabasha kwitatira. Iriya ngofero yambikwa ni ukumenya rwose kuko azasa nabyo, uru rugo azaruhagararamo neza nk'uko se ruhagazemo, n'umuryango natwe abantu bagenda n'abahisi n'abagenzi tuzamugana tugana Cyambaza nta kwikandagira, kandi ibibazo akabikemura nk'uko n'ubundi se yabikemuraga. Ni ukuvuga ko turashaka kuko tuzibika icyo. Murakoze cyane. Rero bene data, ni ingofero kandi isa na ziriya zindi nyine twambaye, ariko impamvu itumye tuyikwambikira inama y'abantu ni ingofero yo gukoresha ubushobozi bwa bundi umusaza umubyeyi wawe yari afite. Ngo uno mwanya basubira mu mwanya we, ingofero iza yambara abatware bategetse, ingofero iza yambikwa abantu kugira ngo agire icyubahiro. Rero iyi ni ingofero yo gukoresha icyubahiro umubyeyi usigaye muri buriya rugo, umwanya umubyeyi wari uhari yatabarutse. Rero uyu ni umwanya turwaye ubushobozi bwo kwambara iyi ngofero yamuze. Amashyi menshi, amashyi menshi. Nshimiye mwese imiryango yakoraniye aha ngaha ku kiriyo cya muzehe. Ni muzehe ariko ni umwana wanjye, ni jewe se. Tukaba tubashimiye, tubahimbarije, tubanezerewe kuko mwaje kwizihiza ibirori vyiwe. Tugiye kubereka umwana wasizwe
abana bari mu kugenza kwitwa amazina ya base kandi base bagihari. Kandi abantu ntibazababaza ngo bavuge ngo ese uyu mwana ko yise izina ritari iryiwe, nuko babazi ngo umwana na se n'umuntu. Uno munsi wa none Cyambaza yatambutse mukuru, dore uwundi Cyambaza kubereka muri miryango n'uyu musore uhagaze ahangaha niwe Cyambaza wasigaye. Tugiye kubabwira ngo mumumenye Cyambaza yari umugabo mu rugo, yari umugabo mu bwoko, yari umugabo mu gihugu. Uyu nguyu niwe muzoza mureba muvuge ngo rwa rugo ruracyahari. Cyambaza arahari, n'uyu niwe mushikirwaho n'amagambo n'ubwoko bwanyu, niwe muzoza mureba muvuge ngo Cyambaza arahari. Icyo mutekereza muri rwa rugo muzima mugendera ruracyahari. Tukaba tubabwiye ngo nguyu ari ahangaha mumurebe. Iyi nkoni niyo kuragira urugo, niyo yo kuragira ubwoko bwanyu. Ijambo bazaguhereza ubwoko muzarikurikire kandi murikorere, ubwoko bubashimire kandi buvuge ngo Cyambaza aracyariho ntiyapfuye. Twaba tubabwiye ngo mwihangane, mukomere, mufate urugo nk'uko so yararufashe, kugira ngo babahe n'izo nshinga nyine mu bundi buryo banayibasabira. Urakoze.